katika safari ya pamoja. Hindi ya igongona ria guthomithia aciari na aramati ya andu aria mari na mawathe ngurani mwena wa Rumuruti, ateteri na arori ya andu aria mari na mawathe ngurani maugite muhinga munene wa gukinyanira kwa urori mwega wa andu aya ni kuhingirwo micii-ini. Baadhi ya vitu ambavyo vinatengenezwa na hawa watoto wenye wako na ulemavu inaonyesha ya kwamba watoto wakisaidiwa tu, wakipewa push kidogo, wanaweza kujisimamia. So ningeuliza wazazi wale wako na watoto, hasa wale ambao wengi wa jamii kutoka wafugaji hawaleti watoto wao. Ititemia ya maugite thenge wa morito matiganite maria andu aya makoretwo makigerera ta wagi wa mawira, muthutukanio mieke-ini ngurani gatagati-ini ka mangi ni makoretwo makigeria kuhurana na thina uyu na njira ya gutabania githomo na utauku kuri aciari na andu aria matura-ini, undu uria maugite ni uronania maciaro mega. Tukite guthomithania na muingi iguru ria kuramata na gutungata andu aria mari na mawathe na makiria nginya mawathe ma kimeciria. Thogora hari thirikari na hari family na hari muingi wa kuiga mundu ucio wina wathe atengetwo ni munene makiria kuri thogora wa kurehe mundu ucio na kumuhe githomo na kumuhe nafathi ya wira nigetha ahote kwirugamirira. Gikundi kia Rush Kenya ni kimwe gia gikundi iria ikoretwo igitema itemi inene hari kugacirithia muturire na meikarire ya andu aya, kuria maabitha kuma gikundi-ini giki maugite ngarama ya kuhitha andu aya iri iguru gukira kumarehe utheri-ini, makiuria thirikari ya kaunti hamwe na thirikari nene kugathika mitaratara ya kumarumbuia na njira igwete. Thogora hari thirikari na hari family na hari muingi wa kuiga mundu ucio wina wathe atengetwo ni munene makiria kuri thogora wa kurehe mundu ucio na kumuhe githomo na kumuhe nafathi ya wira nigetha ahote kwirugamirira. Tunasajili watoto pia wale watu wako na ulemavu waweze kusaidiwa na serikali. Wanapewa every month 2000 shillings, na ningependa kushawishi watu wale wako na walemavu waweze kuwatoa hawa watoto waje wasajili kupitia kwa social services na kwa maofisi zetu. Rush Kenya igiteithiriria tondu nirageria gukitira andu aria othe makoretwo mena mathina severe mentally na ona o tugathi na mbere na gukana iguru riao tondu ni marakorwo magiteithiriria ithue twina disability ri no tuhote gukorwo tukiona magiteithika koguo gikana gitu gigakorwo hau. Handu-ini ya Kameme TV kuma Rumuruti kaunti-ini ya Laikipia, ni njitagwo Francis Mwangi wa Wawira.